Dobar vam dan, dragi moji, mi se nalazimo u jednoj od najvećih diskoteka u Stuttgartu u kojoj će se održati sljedeći tulum 9.10. Za vas smo pripremili jednu malu nagradnu igru u kojoj dijelimo 20 poklona. Naime, prvih 10 osoba koje nam kažu o kojoj je ovdje lokaciji riječ osvojit će 10 puta po jednu ulaznicu, naravno besplatno, a sljedećih 10 osoba koje nam kažu o kojoj je lokaciji riječ osvojit će po jedan CD, 10 puta po jedan CD od već poznatog DJ Deluxa. Sve vaše točne odgovore možete poslati putem e-maila kojeg ćete pronaći na web stranici ludilodeluxe.de, vidimosi.net koji je naš ujedno i medijski pokrovitelj, te tulum69event.de. Ovo je naš Big Lounge balkon kojeg možete rezervirati putem naših telefonskih brojeva koje ćete pronaći na našim web stranicama ludilodeluxe.de te vidimosi.net. Idemo svi! Ludilo Deluxe, poludi, poludi, Ludilo Deluxe. No, ne morate se bojati, mi imamo još VIP loungeova u kojem se vi s vašim društvom možete ugodno zabaviti. Pa idemo na to gledati. Kao što rekom, nalazimo se u jednom od naših VIP loungeova. Naravno, ovo nije jedan jedini, kojeg također možete rezervirati putem naših telefonskih brojeva. Stand up. If your pussy is wet, you want that. Stand up. If your pussy is wet, you want that. Stand up. If your pussy is wet, you want that. Stand up. If your pussy is wet, you want that. Stand up. If your pussy is wet, you want that. Stand up. If your pussy is wet, you want that. Stand up. If your pussy is wet, you want that. Stand up. To što imamo nas dvoje nema niko, nit mogu to pisat riječima i slikom. Moj mali anđel s anđelskim likom, takva ljubav nije se desila nikom. Imamo oboje 17 i odlučnost, pa zamišljamo naše djece i budućnost. Mada mi prezime i nije tako zvučno, al sve je moje tvoje, imaš tu mogućnost. I kad te zagrlim u sebe bi te stopio, kao sansi koji oči bi mi sklopio. I toko daha bi ti sa usta napopio, da bi se u tom moru ljubavi utopio. Ima smisla, za tebe sam morao nastati, srodne duše nađu načine se sastati. Ali isto pitanje mi opet ne da zaspati, da smo se rano sreli, da ćemo se rastati. Još samo jednom sam me zagrledaj, a onda idi slika s mama je kraj. A sada ćemo pogledati kakva je atmosfera kada je tulum u toku. Sretno u vašoj nagradnoj igri, vidimo se 9.10. Lijep pozdrav! Idemo svi!